Alright, Premier League Game Week ke-29, London Derby. Derby, Arsenal menentang Chelsea di Emirates Stadium. Aku rasa game ni memang aku nak Arsenal menang sangat-sangat. Kena menang sebab aku koyak lagi still dengan masa kat Stamford Bridge tu. Arsenal draw 1-1 yang Pedro Neto score. Aku tak ingat lagi. Pedro Neto score. Dia try daripada jarak jauh. Okay, sebelum kita start video ni, jangan lupa untuk subscribe channel Bias Gunners. Minggu lepas tak ada video. Minggu lepas dia punca lagi. 2 minggu lepas aku tak cucuk. Lepas tu minggu lepas bukanlah minggu lepas yang PSV second leg. Dah cucuk dah. Aku dah check cucuk semua elok kan. Aku dah check apa semua. Lepas tu button aku off apa. So hari ni button gain tu dia tak kat kosong. Dia sepatutnya minimum macam 7 lah. Lepas tu kiranya tak ada lah sound. So hari ni aku paranoid. Aku beli tu headphone supaya aku boleh dengar ada sound ke tak ada sound. So hari ni memang confirm dah. Confirm dah. Memang confirm dah kan. Alright, so jangan lupa untuk subscribe channel juga, channel Bias Gunners ni. Target untuk reach 10k kan tau. Macam mana nak reach 10k? Dah 2 video terlupa nak buat. Lepas tu bukan terlupa masa hang fumble. Fumble. Dah lepas tu video rekod kat rumah, orang tak subscribe rank aku. So 9.65, sekarang still 9.65. So guys, continue lah subscribe. Dan another notice aku nak kena bagi tahu, ni adalah last video kita. Last video sebelum Hari Raya. Sebab lepas ni international break, so kita bakal rehat. Dan next video adalah pada Minggu Raya tu lah. Dan Arsenal menentang Fulham. Minggu Raya? Ya kot. Aku tak ada. Oh ya. Panggil Zed. Lama lagi. 3 minggu. Panggil Zed. Okay, sekarang aku dah kosong. Aku confirm sound dah. Aku pun tutup balik. Alright. Arsenal menentang Chelsea. Ini komen berkaitan dengan line up tu asal no comment lah basically. Tapi dia drop Martinelli untuk Nwaneri tu macam questionable sikit lah bagi aku lah kan. Kalau hang niatnya adalah hang untuk merehatkan Nwaneri, aku boleh terima. Aku okay lah. And aku rasa okay lah dia nak rehatkan Nwaneri sebab Nwaneri. Tapi hang nak rehatkan Nwaneri pun tak dapat pun England call out. Tapi dia dapat under 21. Ada? Oh, dia PR. Tapi lepas tu dia akan ada rehat. Akan ada Fulham, Everton dan Real Madrid lah. And bagi aku, Arsenal untuk dalam Liga, Arsenal should go like do the best yang mereka boleh go lah kan. Tapi tak perlulah, aku tak tahu nak kata tak perlu push sampai title ke tak. Sebab bagi aku, for me lah, Liverpool memang confirm menang dah kan. Sebab 12 point, hang nak harap Liverpool untuk drop 12 point dengan mereka baru kalah 2 kali ke season ni. Sekali baru. Baru kalah sekali. Han nak expect mereka kalah 4 kali. 4 kali. Janganlah. Alah 4 kali han tak potong depa lagi. Sebab gol difference depa banyak. Ya, betul. So macam aku tak tahulah nak kata push sangat kan. Jadi player lain aku rasa boleh sub macam Jorginho apa semua untuk fokus dekat Champions League. Tak ada kata kita akan menang Champions League, tapi kita yang tu adalah percentage yang paling tinggi yang Han nak boleh menang sekarang ni. Tinggal Champions League saja. So bila dia nak masukkan Gabriel Martinelli tu, aku mungkin faham sedikit, tapi aku takut kau sebab Martinelli pun baru masuk and kita tahu macam mana Ethan Nwaneri main kat kanan tu bagus macam mana kan. So yang tu je lah aku boleh complain. Tapi yang lain also no problem. Ricardo Califori tukar balik dengan Luis Kelly. Lepas tu Gabriel, Saliba, Timber, Declan Rice, Timo Partey semua main balik. And aku rasa bila aku tengok line up tu, aku kata Arsenal boleh menang lah. Tambah pula Chelsea tak ada Cole Palmer kan? Cole Palmer tak ada. Aku tahu Cole Palmer dia tak perform dalam 2-3 bulan ni. Dia tak perform. Tapi Cole Palmer dia create most of Chelsea punya goal, almost 40% lebih. Dia create Chelsea. Dia tak kira dia chances dia ada create, dia ada assist, dia ada goal. Lepas tu mereka tak ada, mereka punya main striker mereka iaitu Jackson. Kita boleh gelak lah kat Jackson dengan apa semua, tapi Jackson sebenarnya penting untuk output attacking Chelsea lah. Sekarang ni ada masuk Pedro Neto ke Ungkunku pun tak function lah apa aku tengok kan. So bagi aku bila aku tengok tu, attackers hang pun tak okay, defender hang pun tak okay. So Arsenal patutnya boleh menang easily ya. Tentu yalah bila aku tengok line up. So untuk game Arsenal lah kan, aku dah pernah kata dah sebelum ni memang sampai hujung musim Arsenal akan be very boring lah. Boring tu bukannya sebab Arsenal main tak lawa. Arsenal main lawa, build up pada bawah, moving the ball around cantik apa semua. Tapi boring tu mungkin akan nampak Arsenal tak boleh score.
Contoh macam dalam game semalam, Arsenal score daripada set piece, gol daripada Mikel Merino, Faiz Gurun score, Mikel Merino. Gol daripada set piece, lama dah kita tak nampak Arsenal score. Kan aku rasa 3 bulan. 3 bulan no. Kayaknya lepas Saka injured ada juga Arsenal score, tapi yang pastinya bukan daripada set Bukayo Saka. Set daripada Declan Rice duk ambil, kadang-kadang Trossard ambil. Tapi semalam kita score corner daripada belah kiri. Sejak Bukayo Saka injured orang yang duk ambil corner kat belah kiri tu sama ada Odegaard ataupun Nwaneri. Belah kanan. Kedua-dua belah kanan. Belah kanan lah. Belah kanan Arsenal punya template corner adalah in swinging. In swinger orang panggil. Daripada tu masuk ke dalam. Yang duk ambil Odegaard ataupun Nwaneri. Kedua-dua player ni bila depa ambil bola belon weh. Nwaneri kadang-kadang bola tak sampai. Kan? Tapi aku beritahu memang Saka bila Saka injured, memang aku rindu dia masuk open play. Masa dia dribbling dia, link up triangle kat belah kanan tu dengan Odegaard, dengan Ben White ataupun Timber. Tapi benda yang paling efektif yang dia provide kadang-kadang adalah corner. Corner dia macam bullet aku beritahu Betul. Corner kalau singgah kepala defend, defend opponent masuk gol. Arsenal last yang ada hantar corner macam dia ni adalah Robin Van Persie. Van Persie. Lepas tu next Arsenal adalah Mesut Ozil. Allah belon. Ozil belon cakap. Aku tak tahu nak kata. Lepas tu akhirnya Arsenal dapat. Masa tu betul Santi Cazorla cantik ke, tapi still belon ke. Lepas tu tiba-tiba sekarang ni Saka ambil memang cantik. Tapi beza gila dengan Odegaard dengan Nwaneri ambil. Still belon. Saka tapi ni, contoh kalau belon macam mana nak gol? In-swinger tak elok lah belon. Sebab bagi aku, bila hang in-swinger my belon, keeper boleh claim easily kan. Tapi kalau mai laju, yang tu yang keeper tak boleh mai. Sebab keeper tak yakin hang boleh grab bola tu. Boleh grab bola tu, so keeper takkan masuk. So bagi aku Saka memang kita rindu bab ni, tapi akhirnya skor gol lah belah situ kan. Kan Odegaard kan ambil masa tu. Odegaard ambil, Mikel Merino skor 3 gol lah dia dalam posisi 9 Arsenal dalam Premier League, which is bagi aku not bad punya contribution bila hang consider banyak lagi striker Arsenal susah nak dapat output yang tu. Tapi kalau Nketiah skor banyak pasal. Nketiah skor banyak lagi lah. Sebab dia natural striker lah. Tapi itulah Mikel Arteta pun bagi kredit kat dia untuk someone yang tak pernah main striker seumur hidup dia. Lepas tu dia berjaya skor. Boleh lah. Aku nak kata aku happy dengan performance Arsenal. Macam tu lah. Macam tu je hang nampak Arsenal skor daripada set piece. Tapi apa yang Arsenal buat lepas tu, dia Arsenal control game, move the ball apa semua, still point yang sama macam dalam video-video sebelum ni. Tak ada focal point. Macam tak ada dah lah attacking yang kira nampak high chances untuk skor. Yang lepas Arsenal skor 1-0 tu jadi balik macam dulu, di mana lepas skor terus Arsenal tarik handbrake, terus turunkan gear. Jadi macam tak push for second goal. Terus lah kerana Chelsea duk attack pun semua. Dan aku risau Chelsea skor lah. Kalau Chelsea skor, game ni Arsenal memang tak menang lah. Sebab Arsenal memang tak nampak lah nak dapat second goal. Kan? Okay, tadi nak cakap pasal Martinelli. Okay, so Martinelli dia ni game ketiga kah? Dia main balik? Lebih kurang. Lebih kurang yang tu. Tapi di game kedua dia start kot. Game kedua dia start kah? Tapi dalam Premier League ni, bila dia main balik, ni adalah game pertama dia start. Kita pun tahu level dia drop. Sebab dulu dia naik sama-sama dengan Bukayo Saka. Arsenal bagi nombor 7 kat Saka, bagi nombor 11 kat dia. Tapi aku tak boleh deny dalam short term game yang dia main dalam 2-3 game ni, aku nampak ada new dimension lah untuk Arsenal. Bukan aku nak kata dia player yang kita tunggu-tunggu dia main, dia savior Arsenal ke tak. Sebab Arsenal memang betul-betul tak ada pace weh. Serius aku beritahu masa dia injured lah, Arsenal memang tak ada pace, tak ada kelajuan. Maksudnya macam bila Arsenal nak attack, kena build up slow-slow daripada bawah, move the ball left ke right, right ke left. Lepas tu sampai ke tepi, so defend overlap, lepas tu cross. Bila Martinelli masuk, memang dia buat skill tunduk udang tu. Skill apa? Skill ketam tu kan, terkedek tu. Tapi macam dia bagi dia bagi Arsenal boleh attack dengan cepat lah. Mungkin dia tak efektif lah depan palang, dia tak score. Bila dia cross tak accurate, tapi dia laju. Aku rasa yang tu yang bukanlah aku nak kata kita perlukan dia. Tapi kalau kata dia tak bagus pun, hang nak replace dia, hang kena ada skill set yang sama. Skill set yang laju, skillful, boleh beat player. Sebab Martinelli dia tak boleh beat macam Saka. Saka dia boleh take player one on one, dia boleh go left, dia boleh go right. Yang Saka boleh buat dalam close
quarters ke. Bagi aku Martinelli tak boleh buat dalam close quarter, dia kena ada ruang. Ya. Ya, untuk big player dia. So Arsenal memang tak boleh nak dapat ruang yang banyak sebab opponent selalu main defend lah Arsenal. Low block confirm. Low block memang confirm lah. So macam mana memang skill. Sebab tu nampak Martinelli memang sangat-sangat struggle. Memang sangat struggle as compared to like 2 season ago yang masa dia ada best goal scoring season dia tu. So kemungkinannya based on apa yang rumours aku baca, Arsenal nak jual salah satu Trossard ataupun Martinelli. Kalau kata ada buyers, Arsenal akan jual. Dan kalau Martinelli belah, hang dah tahu template winger mana yang hang nak. Dia macam player yang boleh dribble, player fast at the same time, dan boleh score, boleh assist. Nama yang dengar sekarang ni Nico Williams lah. Tu nama yang dengar, Nico Williams. Tapi yang tu for transfer window. So anything to comment again Arsenal against Chelsea? Aku rasa Arsenal lose control banyak sangat agak sebab disebabkan pemain lawan buat benda-benda ganas kan. Okay, first kita tahu aku rasa Partey shoot dapat red card. Mungkin bukan, boleh kena kat red card. Dia lucky lah. Lepas tu Fofana boleh dapat red card 2 kali tak silap aku. Dia buat foul yang bahaya. Lepas tu banyak lagi lah, Enzo dah buat apa semua. Mungkin bukan red card tapi dia pemain kasak lah kan. And bila hang tengok macam tu, player Arsenal react, Declan Rice react, Odegaard react, siapa lagi, Mikel Merino, Leandro Trossard react kan. Banyak kali dia flailing arm, maki-maki apa semua tu kan. Aku tak ada masalah. Tapi bila hang react tu pula, hang tengok Chelsea dapat pegang bola and mereka dapat create chances. Walaupun mereka, aku rasa mereka punya tumpui itulah menyebabkan macam tak ada masalah sikit lah kan. Tapi kalau hang bayangkan Champions League lawan Real Madrid, player apa Jude Bellingham, aku hantar dia shit house kan. Lepas tu siapa lagi yang shit house apa dia? Tak ada lah. Player Real Madrid, Valverde. Hang bayangkan kalau depa tu buat panah untuk player Arsenal and player Arsenal react, and Arsenal lose the game kan. Arsenal lose control of the game. Real Madrid tak ada tumpul attack depa kan. Real Madrid memang akan balas balik lah. Mbappe apa semua tu akan take advantage siapa yang bila hang lose control of the game. So bagi aku player Arsenal ni kena control depa punya temper lah kan. Hang kena pressure macam mana memang lah. Hang kena marah agak, kena maki ref malam bodoh. Bukan nak kata bodoh. Siapa nama dia tu? Chris Kavanagh. Dia tu memang bodoh kan. Dia sendiri yang bagi red card dekat Declan Rice. Cakap I have no choice. Brother, kawan kena pijak dengan Fofana, I have no choice, tak ada pun kan. So memang dia bodoh. So hang tak boleh bagi peluang kat dia untuk benda-benda macam ni. So hang sendiri kena relax kan. So that hang tak lose control of the game. Dan hang boleh see out game hang through lah. Aku okay, hang menang 1-0 lawan Chelsea ni okay. Tapi aku sebenarnya sekarang ni fokus aku kepada dah Real Madrid dah kan. Jadi Arsenal kena mental kena tip top lah bila tiba masa nak tunggu kat Real Madrid nanti. So yalah, aku rasa ref pun gagal nak kawal emosi game tu. Kalau tengok game tu macam tak ada lah apa-apa sangat. Tapi hang allow Fofana untuk buat few tackles, Kohui pun buat few tackle, Enzo lagi kan. So gagal jugalah sebab kalau hang lambat bagi first yellow card, mereka akan duk hentam lah kan. Mereka akan hentam player Arsenal. So tu akan membawa masalah lah. Dan aku nak beri kredit kepada tim Arsenal ni dari segi defensif lah kan. Bila lepas Arsenal score tu, Arsenal memang tumpul sekarang. Memang Arsenal tumpul. Tapi defense Arsenal yang duk bail out Arsenal. Sebab aku boleh kata Arsenal tak allow Chelsea untuk provide banyak danger. Tak banyak space lah untuk depa attack, tak banyak space untuk macam depa create. Macam Arteta kata pun, we are one of the best defensive team in Europe sekarang. Dan yang statement yang aku rasa lawak sikit lah, dia kata Chelsea adalah the best attacking team in the world sekarang. In the Premier League lah. Kalau aku rasa macam Liverpool lah. Aku rasa the best dalam Premier League. Depa antara yang terbaik lah. Yalah, tapi the best not lah. Dia cakap the best. Tak tahulah dia tak mau cakap Liverpool sebab Liverpool tengah nombor 1 ke apa. Tapi kalau aku rasa Liverpool. Sebab Liverpool dia boleh attack bertubi lah. Benda yang Arsenal tak boleh buat lah. Tu point satu. Tapi David Raya, walaupun defense Arsenal solid, defense Arsenal tak provide banyak space untuk Chelsea attack, tapi ada few moment yang dia membuatkan kita cemas. Sekali tu yang tak ingat lah siapa player Chelsea yang try masuk celah kangkang dia. Lepas tu dia perlu buat muka macam nasib baik. Kata yang ni macam segmen charity match lah. Gila apa. And David Raya aku respect dah. Very very good goalkeeper in shot stopping. Tapi semalam kalau kata bola tu masuk celah kangkang, masuk gol lah, mampu Arsenal. Sebab Arsenal dalam situasi kalau concede lah
lepas score aku rasa tak boleh score dah weh. Aku memang risau goal tu end up 1-1. Especially dalam situasi sekarang, any single win kita kena ambil. Tak sebab apa? Sebelum going into that game, Forest satu mata je belakang Arsenal weh. Hang gila hang weh. Kalau Forest potong malu weh. Lawak kalau Forest potong. Memang lawak dan aku rasa Forest deserve to be in Champions League spot. And aku pun rasa Arsenal tak boleh menang Liga dah. Tapi aku tak mau turun daripada nombor 2 Betul. Aku macam kalau boleh sedaya upaya aku tak mau turun daripada nombor 2. Dan Arteta pun cakap statement yang sama. Arteta kata hang cuba pilih mana-mana team dalam Premier League ni. Kalau mereka injured 3 atau 4 key players, adakah mereka still in Europe? Adakah mereka still nombor 2? Tak kan, Arsenal nombor 2. So aku macam aku tak happy lah Arsenal tak menang Liga. Tapi at least standard kita tu tak drop terlalu jauh. Kita still dalam Champions League spot. Aku rasa masa Arsenal kalah bila? Arsenal kalah dengan West Ham kot. Ni Arteta belah tu Forest ke West Ham? Arteta belah lawan Forest. Lepas Forest. Lepas Forest kan? West Ham. Semalam tengok dia buat lawak. Dia buat lawak. Okay, hang dah lah belah. Kan hang tak boleh kawal emosi masa tu. Which is jarang aku nampak hang tak boleh kawal emosi. Tiba-tiba hang buat lawak pula. Tak apalah. Buat lawak pula. Dah lah tak lawak. Tanya Saka saya return. Lawak. Oh, elah tak lawak. Tak, bukan maksud aku dia tu dah lah tak lawak. Dia kan macam serius kan. Dan tu pasal apa? Saka. Orang tanya pasal Saka bila return dia block cepat-cepat. Teman boleh cik lawak. So update pasal Saka Arteta cakap depa by next week dia boleh main boleh bola dekat kaki dah dalam competitive environment kan. Maksudnya dia boleh training dengan macam biasa lah basically kan. And aku rasa Arteta akan try mungkin simulation hantar dia main dengan under 21 ke maybe under 18 ke, kita akan tengok. And akan ni lah next game tu, first game kita boleh cuba tengok dia mungkin dapat 30 minit lawan Fulham kan. Everton pun lawan Everton push dia sikit untuk 60 minit. And doa lah banyak-banyak 2 game tu dia main dengan okey dan sihat walafiat. Lawan Real Madrid dia boleh main 90 minit. Yalah, update dia Arteta kata macam selama ni dia tak bagi update pasal Bukayo Saka. Tapi dia kata dah lama dah Saka ni hantar kalau player injured. Normally bila step up from injury, first kali work in the gym work in the gym, physio, betul kuatkan muscle yang lepas operate ni muscle akan jadi mengecut. So akan pergi gym kuatkan muscle. And next step mungkin tak tahulah lari atas treadmill yang ada angin tu. Yang macam kurangkan gravity, jadi tak berat badan sangat. Boleh dapat stamina sikit. And then lari on grass, train on grass buat something tapi on rumput. Tu apa yang Arteta kata, Saka dah buat on grass tu lama dah. Tak ada lama macam sebulan ni tu, tapi macam maybe 1 week plus ke 2 weeks ni tu. Next step adalah untuk train with the ball lah. Train with the ball dan ada some physicality macam player body dia ke apa. Macam cuba nak imitate real game situation. So Saka dah running on grass lah. Next step aku rasa masa international break ni Arsenal akan gunakan masa untuk friendly, maybe close door friendly ke, something macam tu, nak bagi game time kat dia. And then dia akan 2 game sebelum Real Madrid Memang dia je orang harapan kita. And memang dia orang harapan against Real Madrid. Sebab yalah cakap Real Madrid Real Madrid ni Champions League heritage, European heritage apa semua bukan senang. Nak kalahkan apa, kita kena be in kita punya best offensive game cuma Saka return. Nak cakap pasal Real Madrid ketau Mbappe dari game semalam, dia dalam game weekend tu 2 biji. Lawan Valencia aku rasa. Curious lah. Tapi dia pun nampak penat habis game. Dia pun nampak penat. Tapi dia pun aku rasa dia pun semua mesti international break mesti pi kan. Semua pi. Dia pun play tok. Dia pun Ancelotti pun complain sebenarnya 72 jam. Apa dia kata kalau tak dapat rehat 72 jam tak mau main. Macam tu lah. Dia macam sebab dia pun minta lah tapi tak lepas kan. Tak tahu lah dia pun minta berapa lama. Tapi aku harap dia pun penat bagi Arsenal dia masuk. Tak silap aku aku tengok fixture. Aku tengok fixture lepas international break. Real Madrid ada extra game. Bukan 2 game 3. 3. Baru lawan Arsenal. Contoh kan. Arsenal main tu weekend dia tak main dia. Dia main midweek. Midweek, weekend, midweek Champions League. La Liga.
La Liga. Oh you. La Liga aku tak tahu lah, mungkin piala apa-apa, tapi aku tengok tu La Liga. Real Madrid tak silap aku. Tak tahu hang tengok Real Madrid dia main yang macam lepas international break tu, weekend dia main. Midweek dia main. Weekend dia main. Lepas tu baru Arsenal. Ada extra satu game lah, kalau tak silap aku. So hang nak lawan dengan Real Madrid ni, ada apa-apa advantage, ada apa-apa edge, hang kena ambil lah. Apa-apa sahaja extra edge ni hang memang kena ambil. Sebab kita memang betul-betul kena capitalize. Lepas ni first game dekat Bernabeu sebab as Arsenal fan hang tak ada another things to betul yang aku kata kan. Tengok Real Madrid ada 3 game. Arsenal 2 saja. So hang kena ambil apa-apa edge yang ada against Real Madrid ni. Depa main extra satu game, mesti ada masalah sebab fitness. Sebab tu lah Ancelotti complain about fitness. Dia kata tak ada rehat 72 jam aku tak mau main. So first game dekat Emirates Stadium, Arsenal kena capitalize dulu lah. Arsenal kena menang. Kalau hang draw kat Emirates, hampir Bernabeu, memang long day lah. Long day. Memang long day lah. Long brother. Memang long day. Ola Aina kata long. It's long. It's long. It's long. Cakap pasal Ola Aina, dia kata tim yang dia susah main tak Arsenal lah. Ya, dia kata tim yang paling susah kalau lawan Arsenal, long day mate. Long day. Sebab dia kata kalau hang tengok on TV, hang tahu Arsenal nak buat apa. Hantar senang nak macam Odegaard buka kanan, buka kiri. Tapi bila hang on the pitch tu, hang nampak macam ada Arsenal lagi cucuk-cucuk sini, cucuk-cucuk sini, and player tu kat position. Semua dia cakap macam tu. Dia cakap macam tu lah. Dia kata lawan dengan Manchester City pun tak pernah macam tu. Sebab dia kata lawan Manchester City basically ada rehat sebentar. Sebab hang nampak City dia kiri kanan, memang kiri kanan, tapi City lebih patient. Dia boleh ada dia sangat-sangat patient kat tu. Arsenal tak patient sebenarnya. Arsenal banyak cucuk. Bukanlah tak patient in a bad way, in a good way sebenarnya kan. Arsenal cuba akan cucuk dengan cepat, yang menyebabkan player defend kena react dengan sangat cepat kan. And Olaina kata kita paling susah. Dia kata yang Arsenal paling susah. Macam Arsenal gameplay sama dengan Man City. Tiki-taka slow build up semua, tapi yang beza dari Arsenal ni yang membuatkan dia serabut, player suka bertukar position. Saya contoh dia Olaina back kanan. Back kanan. Olaina back kanan. Kalau ikut back kanan tu dia kena jaga terosak lah. So itu kalau game plan sebelum game hang kena jaga terosak. Tapi sekali tengok dia kelarah duduk situ. Sekali tengok Mikel Merino duduk situ. Sebab Arsenal macam player ni sekali macam contoh seorang drop deep, seorang fill in tempat dia, tukar. So as an opponent, defend hang kena jaga. Hang pening weh. Ya, tukar orang. Macam hang kena fikir. I mean traditionally hang kena fikir sini lah. Dulu hang main right back, hang kena jaga siapa? Left wing lah. Hang kena jaga left wing. Betul kalau hang pikut dia. Memang kan tu ya. Memang kan tu apa yang dia kata berkaitan dengan Arsenal lah. Tapi kita tumpul tu kita tak boleh tak ke mana juga. Tu yang apa yang kita kena improve lah. Alright guys, setakat ni sajalah review kita untuk Arsenal menentang Chelsea. All in all aku happy. Memang kena solidify nombor 2 lah. Jangan bagi Forest potong. So ni adalah video terakhir sebelum Hari Raya. Aku nak ucapkan selamat Hari Raya lah kepada semua viewers Bias Gunners. Terima kasih support kami. Aku rasa kita start channel Bias ni game week kedua season ni. Game week kedua. Sebab game week pertama SD card rosak. Ya betul. Game pertama SD card rosak, nampak cabaran banyak masa buat Bias Gunners. Apa namanya? Aku jujur lah, SD card problem. Tiba-tiba kamera yang kami pakai selama ni asyik duk terpadam, tak tahu pasal apa. Lepas tu tak cucuk, tak tekan, macam-macam hal lagi. Macam-macam hal lah. Macam-macam hal dan banyak masalah. Kita berjaya juga dapat 9.6 ribu subscriber. Aku tak pastilah boleh capai dah target kita 10k. So kalau ada anda yang sudi untuk subscribe channel Bias ni, tolonglah kami untuk subscribe. Sebab view banyak kan. Kadang-kadang view macam 10k, 11k, 12k. Subscribe lah kita sampai reach 10k. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care.